Ушул сүмөлөгүм ак жолтой болсун. Үйүбүзгө барака пайыз келсин, элибиз аман, журтубуз аман болсун, заманыбыз тынч болсун. Дүйнөдө эч качан согуш болбосун, Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Ушу сүмөлөгүбүздө, үйүбүздө бардык нерселер болсун. Сүмөлөктөй өнүп өсүп, бала чакамын, неберелеримин, келин кыздарымын, күйөө балдарымын, өзүмөн тараган бардык балдарымдын ден соолугун берсин, иштери ийгиликтүү болсун. Ооматтарын кошо берсин, не тилеген тилек максаттарын берсин. Оору сыркоодон аман эсен болойлу, ортологон оорудан айыкпастардан, жаман сөздөн, жаман көздөн Кудайым Аллахым асырасын. Ушу балдар кыздарымдын ниеттерин, тилектерин берсин. Ушу элге бер, көккө бер, көлгө берсин. Ошонун катарында уул кыздарымдын бардыгына Кудайым Аллах Таала ден соолук, бактысын, ден соолугун, ооматын кошо берсин. Кандай тилектерибиз болсо ошонун бардыгы орундалсын. Сүмөлөгүм ак жолтой болуп, ак жолтой болсун. Аллаху акбар. Мына сал. Bayram bolup atat, saltı var, sümölök kaynatılıp atat, sümölök ak joltoy, ak yüzü olsun, niyetelen tilegenine jetsin, toşbek menen Aygül. Şu oturganlar bardır, den soolukta boloylu, uy-buyoz menен tınç boloylu, daima jakşı gündörde жүрө берели, kızlar. Rahmat. Жақсылықтар болсын, молчылық болсын, тоқчылық болсын, елімізде дайым тыныштық болсын. Шундай қандай жағы ел жақсы тілеп атса, ошо тілектің бәрін қабыл болсын. Rahmat, rahmat. Şunday жақсы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Sümölök ak joltoy bolsun. Den soğuktan şin boluşu, qanday tileklerden ошо kabul bolsun, bala çakası menен tinch bolsun. Elimizde jakşı tokçuluk, molçuluk bolsun. Mına oturganlar da bardığımız aylandık bana ayda otur öğreni kızlar. Ha, mına yakta yaşlar sülemeydi. Болду mu? Жетtiби? Sen kayka barasın? Çayga? Çok mına çay. Oldu. Rahmat. Kabul bolsun, жақсы күндөр bolsun, Kudayım koldasun. Elimiz, zamanımız tinç olsun demiş. Şu dasturxonumuzda mant olur, yüzde baş olur, kazanımızda aş olur. Elimiz tinç olsun. Jönçey. Bağırtımız tinç olur. Elimize daha şundan sümölökle bakın, ben boloylu, amançılık olsun bana. Rahmat jenge. Alsınlar penisini canım bilir. Süyle verin. Layla.
Şunu niyet menen sümölökö kanday niyet olsa şu niyetlerin versin. Şu Aygül menen büyüsünün bala çakası tinç bolsun birinciden özü şunda hareket kılıp sümölök kılam dep niyet kılatıptır. Niyetten Kuday talam kabul kılsın. Elimizde yerimizde tokçuluk bolup, elimizde tinçlik bolup şu baytan beri ayağa kalıp tileklerdi ayttık. Niyetimizde bizdikin de kabul kılıp sümölökö gelip oturabız. Şu tinçlik olsun, el arasında tinç boloylu, bari ülke maksimlik olsun. El yüzde tinçlik olsun, şu tinç boloylu. Vay rahmat. Kol çavlar mı olsun? Bir kol çavtır koy. Ha rahmat rahmat. Yaxşı. Özü
Son mu gidiyorsun? Хорошо, келин жайлы, ес алуға барғанда,
Jaz gülünde gülde tursun har bir günüň 5 günlük bul kıska ömürde oyna